FKGJP West Kasil District hadian bagalade bansyong ya ke CEC menta ke sngi ka arfin yautrik ujamang kalapan ken mau biang bakan dawa na ka sarkar ya kiman ki bakala judawa man la kapor hakani ke sngi ka CEC kala aiku blai ya ke sarkar bakala laban pun urlong ya ke GNM Nursing School hanong stoin ya ka bakala bu memorandum la arsen hakmat umentri rang ba ka jela ukon rat sangma Henry ka yai pen ken mau badawa ruba on pleno saya ke blood bank kasing ke penpau ye ke jing songu ye ke sarkar ka bala pentre ye ke surok na riangdo sha athiabari pat ye ke surok na nongston charamrai Henry ke dangdon pat ke kampen roy bakani ke sarkar ka hak ban le bat pendep kum ko ba pendep no ye ke district jail ban sedang no ye ke surok na nongston chamau eng bat hadu nong lam nongjri hagani ke sngi ke CEC kala bu ru ye ke jingdawa hakmat ke sarkar bakan sim kia ye ke thain khaput pan pin klain ye ki bor para hasilenter bat kenteu kurdan no ye ki border outpost halangpi bat kershai she ke permanent police outpost baru ban phaikmat she ke kampen roy ye ki office sarkar ki badona khaput kum ke PHC veterinary bat sub center kaseng kala rai benai budden ye kini ki mat jingdawa ki balas dang nadu ke snem ke bala leng Nakalian kami ka sangat BGP ka bagi nak pelong ka siya ka CEC jong ka BGP West Kasil ka bagi na yo ban ye kran na ye dei bat ki issue ki bala sa teng nadu ki snam ki bala dap ni kong ai sabun pau ka jing kublai ya ka sarkar ka bala la ban pelong ye ki issue ka ye dei bat ka GNM ka ba nilai judawa kabang nilai juga pat non la kapor ban pino ai kene jinam nos sing school kabang kita ban free ya kani ki benai ki baladat nata kabang sungu ru abedai bat kini ki isu bede berkesurok na riangdo saat beri ru kabah ladat berulong nata ka jintre kelas sedang meniat itu mereka ini kabang isu dia kendiat kedai berbaru si katangi juga pat ke sarkar bahkan ai ya kas two lines double lines surah kabahe rei nyim sebayu kita akan semua pulang kabang ilayu tang ya ka intermediate road rei wala kataru isaban kitu ya ka sarkar bakat de teloi kat pala bertuju abedai berka surah na mustoin ramrai sadu chai road kini ru kabang nilai mentang kabala sedang mencontrol nak kentara first place kepada tang lain 1 kilometer di suban sungu ke sarkar bidai berkani di suban kedua ke sarkar bahkan penulang deploy ru bidai berka second phase ru kaban penyaso bat ke Assam nanta ni suban pai isu di bang 4 lakh penulang haki ni kibang nilai judawa nak kapor bidai berkawai ka isu ka blood bank kabadai ko ini benar kam ka isu ni apo jang ka West Kasil joni kabangin yo ban penlangnya ke senam nani itu benar kam senam nani itu beliau kiba kuat ban no senyang ya ke senam ngai nomor pakai jin bompat urlong jong kan ya mentaban beli ka building ka ladon ladai persnai ka building nrai ke besar minta kalau teman beli no eka ini semua ban abide berkali semua tentu eka sarkar ba kan perlu no ai ini nomor ba kadai kan betul kam nam takayap ke iem jong ki beliau jong ka West Kasil jong ibat ki beliau jong kathan jong kami kaya jong ni ta ban ni tiu eka roi eka rep karyam ki nori ciri ki bedai eka rep karyam kalau bagi larai eka bagi penlong eka mereka program jong kecil keduk lang nak kementaki nongram ka per jong ka thain jong ka West ya ka ba ninyo ban snap ya kijing ki jong ki ka ka ba kijing ki jong ki ka ba kin persngo hangi ban ka ka ba miru nila ban ya simenta ban ya rap nak kementakan kentulam ya ka rap karyam jong ki ba ka kam ka jam bidai ban ka rap karyam kata bidai berkani ni nilabu jimot ya kabang ikot ya ki beliau ki badai kum ki officer sarkar na ka water resources ka agriculture nanta ka veterinary juga fishery ba ki kinya datang ka program kejuni ya ka bakin yaram pan ai sai bidai berkini ki
jinge dia kini ka program ni sepenuhnya no hapo jonggu menai Julai de kini kenyang ki mentang ka ba ko an pesno Pemerintahan yang Jumlah Presiden Aku syai di Rai CEC Mentas ni Kita don shoot sekawai bat isu ke bakam Pengsan Bat ke ba Bila banong ke ketak ya ka Im ke yang ke jumlah Jenderi ujung ni Kata tadi ke isu border ke ba Boros kata kum keseng nila ayai Bu jingtho nila ayai limi besar oker kita nak ibadipet Oke, hadu ke office ke deputy commissioner, office USP ke bentar terter. Di bidang kendian ada isi ke bangil arai di sini bangi apa ya merjimut mungkin nongelam juga wes kasih hills banwan ra ya development hak bayade ke border. Kemudian kong ke bangi ya keren kalau ba lakum nuru sorkar dan simkiano ba yakini ki border outpost bodon hak kerjai ba lampi Nanta pada ban kentiu no yaki siya permanent police outpost. But malang konaru ngina kalian juga seng milalet bagi kendu atusan tarik yo DC USP bagi keren kalau juga ni benda kalian menjungki kila ai assurance ba kan panwan ra itu song hakitan border. Ba kum gaseng ni sutu ya kajingkut jinyam jungki pai ba masa border kan nu kisem jinge kan nu kisem ya katakan jingele na kibor juga wei berkecela kepada markah perni kata kecela Asam nilai yoi kini kisni wa kumbala mentan bahkan santering nilai limi coba DC ber-SP tinggi snow hundru kendian abang yoi the news dan menem step yoi ba nakalian ke jong chief minister badan gurong konrad ke sama layo banyak keren baru chief minister juga Asam barang tu gaji keren ke jongki kalami ke kentin bahwa bahkan jasu gigi ban mingit skema sorkar dan simkiar begini kajingdon kajingkwa kajungi banbu yaki police outpost hakimi ki khap border kabani kom tabe kalomba kanwan ra kajing sub san kajing singan yaki brio ki badal ke border kinomren mensil marni yo ina ke por sekapor omdei tang ndri lada kisnem gilayan omdei tang khan malang lagi kisnem lada por khan nangpi pergi wi jaka kajingpun ibor berkata kajingle bahe kajung sorkar Asam ke alam sikap bapalan ban mingit scam bagani kenti mementang ke sorkar kan simkia kani nanta pada sakawairu ke bangi ko apan bu akhmat jung sorkar kalomba kan sinano ke surok na malangkona syadu kersyai kabanian lingba juga umsek atiabari ke ukiam kan poi hadu kersyai ke surok border nomor niyoi menta ki babuni ki surok ki babuni ki development tadi ke Asam bukan tan border kai go perlu ke sorkar juni bagalun the di development ke border yang kata ingin melakukan suatu ndri ke jinut ke Asam menta ban kam try tadi nomor limba ki developmental scheme ki baga kathe di tan border kani ke pedhe mensim ya ki brio ki bana Asam bakin kam try wadi ki jaga ke bahap po kali khasi ke jumiru sakawai lomba ni gua ro ban yoi ya ka syamsan sesisin pan hakikah border kumha malang kona padang ha pahiman lang ka lampi padang ha pahiman mansab kini dijaka ka banging sutu ba kilong vulnerable ha kilong sensitive ha yui ka news menem step kalami piang ba ka second phase kan one tin sasdang no se ka second phase pan penben yo pun usam ni kum ka seng ni suno ban bu ga ka jikar par Ahmad Chief Minister badan burong ba unung le kerki bat unung le lenden ku balajai ke malam menginum yi ku gitu kijajing susi henry ba soban le ke pandai tre lang bu pa pandai tre lang ba kidriu ki besar tu badong kathan kena bukan wanra ka syamsan hadin habur hakipateng di bandang wan di gua ro ban yi ya ka syamsan sesisin pan hakikah border kumha malang kona padang ha pahiman lang ka lampi padang ha himanang mansab kini dijaka ka banging sutu ba kilong vulnerable ha kilong sensitive ha yui ka news menem step kalami piang ba ka second phase kan one tin sasdang no se ka second phase pan penben yo pun usam ni kum ka seng ni suno ban bu ka jikar par Ahmad Chief Minister badan burong
ba unung le kerki bat unung le lendan ku balajai ke malam menginum yi ku gitu jajing susi henry ba shoban le ke pandai tre lang bu pa pandai tre lang ba kidriu di besar tu ba dom tathan kena bukan wanra ka syamsuk syamsan hadin habun haki pateng di bandangwan ki niu iu ki babun ha ki office kum ka veterinary ka PSC ki sub center ki badon sini syatan kendong ki bun ki la susya isra tu ni kenturu ke sarkar ni bahkan department ke beri pet gini bahkan syukia ban penbhana ki PSC veterinary ki sub center bat kum ta ter ki badon ka border ni slutu bhai ni noi bala ki border ki jungi ki scam ni ki bru ki basong ne apo ro ki solution ndai ka border ki jungi kalom senjor ni basong seni sepedem ru kam Islam ka por ka ba unwan unkni wat seni sepo ka jaka ba dei original Meghalaya ni yo iba nakapor sa kapor ni jekren ni gani baka sarkar Meghalaya hi bunsin kakut tang ka theory tang haka jingtho jingtan ndai ha bangi pet di phai khamat pat ki pulit Assam sa government juga Assam kale ka practical ka kale isu da kam saya keren hadin nyipat kai balik hadu mentang kadai bisyatan ka theory ka susi bani i ba ki babun sin hi ki babakla ki dei ki bri na Meghalaya ni osno na kapor ba ki dei ki khasil ni ki garo ki basyakem ki pulit Assam ba kile ba bakla kita su bakla ki pulit Assam ki lakem ni yo i ba ki don ki Assamese ki ba wachini ki balik bakla ndrei ngimpat jeno osno pat ki syakem ni kuah ka kapor ban kentu ki bor ba dei pet an bor bari pet ke syamsuk syamsan pakin simkhia ka swai tani ba khanang bakan wanra ya ka jimuntoy ya ka jing syamsuk syamsan hakikhan boda